Hello everyone. Number system home super class. How is it go? The zero classes is subject math chapter number system go. Duga home super class ne. Classes is kana basina class 4 to 6 for complete revision. Duga entrance exam. Competitive exam. Signing na batia tha matam changba. Singni ba takchak tu. Ade hoji class hoji. Mamangi class ta divisibility rule loikre. Hoji ngasi tawdu sina place value ne face value and a given number. Apiba number amagi place value ga face value ga tawdini. Face ti akoina magi meaning se my have ni ko my thong. The place is in mafam ko my single meaning ji baba. The tardi face value have ma place value have. Place value na tak to isna magi position ne ba tak to is. Si isna direct my masak ne ba tak to is have the face to ne. 5 ki face kya no hide 5 ta to ni dana. The 5 ki place value hangati magi le pham to ne ba tak to is. Ere ko. Adu tardi hoji ahambada place value of unit digit ti kadare ngasagi masing duda 1 into dorni. Place value of 10 digit ki di kaino sai 10 ngasai masing duda 10 into dorni ko. Advance dawduna place value of 100 digit ki di 100 suba masing duda 100 into dorni. 1000 in 1000 smai mathang thang lagtini. Face value of a digit is the value of digit itself. Masama dum oirani ko. My place kada de lebna thiro. Se khudam one example da 5 8 9 6 5 hai. The 9 gi face value hangel. Face value of 9. The masama is the name. I did magi 9 ji masak 9 ni dana. The place value hangadi. Masakaya subdulay 1 place 10 place 100 natra. Adadi 9 into 100 equals 900. Answer is what you need. The place value of 5 the 5 is any yawnina anima hatare. Amana 5 tare. Amasina 5 into city digit mariko. A digit manga 550,000 darani. Yeah, cause man draw place value face value the direct question yung asigo. You have a question that find the value place value of 9 in the number 90963. 9063 is the place value put wabani. Other tardy housing 9 guy delay she delay. Mamma 0. This is home like other 9,000 darni. I'm like find the difference never kadona put wabani of difference in the minus niko. Or place value of 6 in the number this 6 and yawiko. However 6 and is kadona ga kata. My moy place value put hoga kadona kata ba homani. Other tardy housing answer is tarni ko other ying si. Command I know say. See you ahambada 6 and niko ahamba 6 place value is the kata 6 into this cano this is mariko my matunda. The tardy is 60,000 tare. Then a combine the 6 niko the tardy 6 into 1 6 and is kadona have. See 1 into Torusina, 1 place to labagi. 10,000 into Torusina, 10,000 place to labagi. At the time, you can already 60,000 minus 6. At the time, is 4 9 9 9 5. Here it goes. Now, command of 4 tani, Kadona than high high tarting aside. See Matungs the 60 put the 0 no the never. At the see the 6 on Tadana. 0 the 6 Kado Pava say. See the Rekadopia there, I don't get the end 6 Kado and before. Next question, the sum of face value of 3 in this. Face value hang money, face value did the masamang tani ko 3 kano 3 and 3 home other than 9 tani ko 3 plus 3 equals 9. Find the sum of place and the face values of 8 in
sida adu tardi hojik place value ne face value ne 8 ki face value di 8 ta jare aduga place value di 8 ko mai matum digit ni le duna 100 ni dawni 800 ani sam daw habani 80 tare ko sumana mathangda akoina yam changi ja to square to su yam changak to ji kaino hakanda akoi si ibo si how to write greatest nth digit number and how to write smallest nth digit number haje si kama igare guys khwadi gi chawba n haida de ani masing odini ko digit che manga legira mari legira ahum legira ani legira adu tadi khwadi gi chawba digit ani ige haida de 9 ani bidune lore sida khwadi gi chawba digit ahum ige ga 9 ahum mari ige ga 9 mari manga ige ga 9 manga si kaino digit manga leba khwadi gi chawba masing neba smallest ige ga 1 iraga asai digit ani ige ga 0 ma hapi tare adagi digit ahum ige ga 0 ani hapi tare 1 di irani ko ihan hamba salon ithopi bu ko 0 mari digit mari ga 0 ahum hapi rani puna digit mari sure dena smain taraga koina greatest nth digit number and smallest nth digit number se puthokpi ai yare ko adu tadi 5 digit leibada stay example ani mak example ama ichi ko so yes digit manga lebe masing de ko khwaidagi chawba digit manga haidar 9 manga ibirani khwadi pikpa digit manga haidar 1 irani digit manga sura 0 mari ma piro yare ko smaina adudi yang hoji find the difference between the largest and the least number of 5 digit manga le tuni hoji ki tuni ko 99,999 ko adudagi khwadi pikpa digit manga le habane the 1000 si khadona radi 8999 dare silare ko mathanda what is the difference between largest number of 4 digit and the least number of 3 digit ko digit ahum mari lebana khwadi chawba habadi digit mari leba khwadi chawba 9 mari irani ko digit ahum leba khwadi pikpa haidi 1 irani digit ahum leba habani 0 ni hapirani si khadona habani difference haidi ko 9899 sidare option ni mathangda the greatest number of 5 digit which starts from 8 and ends with 7 8 na hawraga 7 na loyo habani 8 na hawraga 7 na loyo habani adu digit manga oy hangadabni mark sa haptu je omne khwadi chawba habani 9 sin biro yam like ko khala leiroi ko khala leiroi side higher sing dum idini starts from 8 na hawro hare and ends with 7 na loyo hare adu digit manga le hello hare maram digit ahum haptu ni mark sida khwadi chawba ige de 9 atang iyo habani ko adu tati 89,997 yare ko mathangda the sum of greatest and the smallest number of 3 digit the khwadi chawba di kanano 9 ahum ni adu smallest ni khwadi pikudi 100 ni ko 100 1 0 ni appear 9 9 10 1099 option A find the largest number which can be formed this sina semba yaba khwadi chaw masing sema habi adi khwadi chaw habi ni sidai khwadi chaw mamang thambiro mathangda khwadi chaw 7 ni mathangda 6 ni mathangda 5 ni 8765 tarani ko khwadi chaw sema habi find the smallest number which can be formed khwadi pikpa sema habi adi 3 na hobiro 3 na hobi yawra silare ko sitani answer ya option E ga answer khumma jare choose the correct option if numbers these are arranged in ascending order adu tadi akoi hoji ascending order haibam la si ascending order haibama descending order haibama lai ko d na hoyi ko decrease haibani si decrease odi a hoji increase oramani haibde increasing order ne ascending order haibde descending order ka hoji d na hoji decrease handa ba haibde na sidadi khangwi chance yang wangi ko decreasing order haibdi increasing haisina masing macha dagi chawkhalo haiba ko aduga decreasing haisina masing charombadagi itharo haiba mana
hengakkideba adu hesi question haisi kaino ascending haibani ascending hai tardi kaino macha de ro chobo loidini ko adu tardi hoji si 2 sina hobo macha de horoga chobo loidini ko adu hobo da 0 na hobo myawe 0 na hobo haibse macha da pi adami natra sida 86 haibu samane 0 na hobo thiro answer option a ga siga lere ko b oiroi d oiroi mathang yengbiro 26 ni amana 8 na howi 200 sila adu si lale adu option c tare pulap yengdrasu yai ko option d yang khumbe the smallest even number formed by using the digit this si loi gadam ni ko kari si sina si masing sina semba even number khwadi pick pa habani adu even number 1 even number nate 2 nate 3 nate 4 nate ko aduga hojik even number se 2 ga 4 ga se oidini ko ainu je have soigre even number an khandok piro even number loi ni habani na using the digit is even number ohlo habani ko even number ohenge hai tardi hojik 2 no loi bama 4 loi bama atai machine ke no 1 de idosina 1 ne 2 igre ko 3 kwai pick pa habani ko 3 4 5 sima adagi amana kai 1 4 igre di 2 adagi 3 5 si sine ado ani sida kana pick kuni yimbiro sine pick tra 1 2 3 5 4 1 2 3 5 4 sila sida 2 si masa oye de kaina irodi answer soidini ko option budi yaudi yare ko next the difference between the largest 5 digit numbers and the smallest 3 digit numbers di am lare 5 digit number da khwadi chaw 9 manga ibiro 3 digit number da khwadi pick pudi 100 ibiro 1 iraga digit ahum oibu 0 ni happy bini ko 99899 option A next approximate value or rounding off hai ju khangne si khangadabni ko masi akoi kada sinage ha matamda paisa akoina pot laiba matamda decimal number ko lupa chamaga paisa 75 tare kaina ka haibsi rupees 100 and koi matung na paisa ni ko 75 paisa tare kaina haiba matamda rounding off to uduine ba adagi example atopa madna paisa pot laiba matamda lupa 97 tare khalo si lupa chama tare rounding off haiti kaino chawrakpa ma lauduine ba chama tare loksin ba tare aduga awat pa kai ka na pose ha pa ko hape chawrakpa ma de 100 mya na idana adu yengduine ko approximate value lobo se akoina 1 place tadi long na de 10 place te lobo lei ko aduga 100 place to slow ni adu makha ta dum logo ni ko 1000 place yes ta padam eko adu di hoji 10 place te lobo gi yengsi ko yango hoji masing ama lere 97 ha hoji si jam tawrse 97 ha je rounding off to se 100 place di yaro ko masing ni 10 place tun tarani 10 place si karai 9 jina tra adu yo adu ko mai matung 7 je 10 place te loge hai ta di mai matung de lebe 7 je 5 te gi hen bra 5 te wat pra check to dine 5 te helaga na sumna kanda +1 adi kya tare 100 yare ko rounding off to 10 place lo ni adu 92 lere men khalo si 10 place loge hai ta di ma 100 lo ro ba si matung 2 je 5 tangkhai di yang tu ni ko 10 place ki 10 ki tangkhai 5 ni dana 5 te pick tra adu ta di hojik sigi je 90 hen lo ro ne mai pi si ba +1 to ne hai je +1 se som de gi hai som de +1 to de na te ko sum 97 9 se 10 disilen hai ge ne si ya ro ko pedo ge mu that mo ya tre na
ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ next ꯃꯊꯪꯗ 100 place ꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ 100 place ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯃꯨꯊꯠꯁꯤ 5 8 9 3 하나 ꯂꯩꯔꯦ 100 place ꯗ rounding up ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ round ꯇꯧ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯤꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ 100 ꯍꯥꯏꯗꯤ 50 ꯃꯥꯏ ꯇꯪꯈꯥꯏ 50 ꯅꯤꯀꯣ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯦ 93 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 50 ꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯎꯔꯦꯕ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟ ꯆꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯅ 8 ꯀꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯩ ꯂꯩ ꯃꯊꯪꯒꯤꯗꯨꯗꯤ 800 ꯍꯥꯏꯒ 900 ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅ 893 ꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅꯣ 800 ꯀ 900 ꯀ rounding off ꯍꯥꯏꯁꯦ sida tawba ma si tawba ma leiduneba ado 50 de hen chawradi 93 ja som jakhrane adu tadi 5 ti no change ko fine 100 adugi hojik 58 degi 43 hen lere men khalo si 100 place da rounding up taw haradi shaida ni change tawdu ko 5 ti no change aji 5843 have pot cha 800 ka 900 ka de mark de lebani ado hare 43 si 53 di p 50 di p idana pick pa de masa si lawni 800 Trying to them ko ado question yeng je do hole rounding up je haji yengo the number this 49532 rounding up to the nearest 1000 have ni ko 1000 place ni ko 49532 1000 place hai tari sidani check to duje sidani bo on duje ado sidani ko check to duje 1000 ni tang khai di kya no 100 500 ni ko 532 je 500 ka 600 ka gi mark ta le dine ado tar ga de hojik si je 500 te pi ko 500 te ki chawe ko je 1000 on dine ado tar de khoi yeng du je si 532 hai ma sing je 500 te ki chawe pick pra khang yeng du je ko chawe ado tar de hojik 49 ki mathang di keno 49 mathang 50 la ni ko je answer 50000 tar si je 49 480 en le me ado tar de mai mathang le ma sing jing bio si de check do ni ko mai mathang le je 480 je 1000 is 500 ni ko tang khai je pick pra pick tar ga de je hojik 49 di kum tha gar ne 49 hum je 490 hum la ne ba je 49000 da rounding off se machine loina ma 0 loi ni ko answer je to amukka taki ko question ang je 49532 hairu machine je nearest 1000 da khwadi nakpa 1000 da rounding up to hai adu de hoji yengo khwadi nakpa 1000 hai je sidani ko yeng du je adu tari 49000 hai ma le re no 50000 hai ma sida onam ani se lak ne ba adu hoji yengo 49532 9 ni matung le 532 ja 500 te ke do wi he leba 32 he leba adu acho bo lobi ha ne ado atop example ama 49450 hai ne re hairu masing je mu ke do ni si sa mane si mar te le ne ado si de yar 450 ja 500 te ke pi ko 500 te pi aduna pi abni na masa lobi ne 49000 suman do we have it mathang da write the following four numbers in descending order makha da piri ba si masing mari je descending order you have in descending hai decreasing ni ko aso de ro macha da loi du ni 4 loi hawi ko 4 loi hawre yes 2 ko 000 loi manari hoji 3333 ko 5 sidai manaba manadre ko 5766 aduji chobuna hawa bani 7 na hawrni ko option 3 na hawrne ba answer je adu tardi asim oiro ani sida mathang da 2 4 letra ate kam check dorno 2 4 sida karan chawi yeng biro 66 so de manari ko 75 chawdra 4 na chawi ko option b tardi si pick thara ine ate yeng mathau ta de mathang question ba 8 ta
in the given number, this one, if you write 0 in place of 4, by how much the result number be less than the given number? Given number hai desini ko. Shini given number. Aduga ma hai kana if you write 0 in place of 4, 4 is mata 0 you have ni. Adutadi 8 9 0 0 3 6 ni. Aduga how much kya am na ketoba handage hai resulting number hai di usi on gira matung la ko masing du ko. Adu sidi kya am handage hai di khadong na rani. That 0 0 4 0 400 tare answer. Mana? Sai rounding of kise gyan tabra ai last oina amtang revision tawgi ko. Rounding off se akoina approximate value ni ko asing masing nate akoina charak pa malo bane ba ma se akoina 10s place te to bolai ko dagi 100 place te to bolai duga 1000 place to bolai ko 100 place te ana phajan ta ge ko 100 place te to ba ja masing khar pyramid mana 5890 haba ma 432 haba ma 6888 haba ma sidi yaro ko on masana 100 place te 100 rounding of to lai jare 32 mp hojik 100 place on by ja sida ne lo check to tu sigidi 4 ko sigine se at 100 ki tangkai 50 ni ko okay adi hojik yango ha mai pha no change ko adi hojik 890 have se kana mark to like 800 ka 900 ka mark to like the my answer se 5800 ta ba ma 5900 kar ma khan doi no khatang yeng mane khan bagi check to busina mai gi matung le 90 se sida check to ko ne 90 have 90 se 100 ki tangkai 50 de gi chawi ko 50 de gi chawi hai ta 90 sina atare achau lo bi rane option sita this is rounding off haibani into 100 place ta adu tadi mai matung le 32 se 50 de pi ko adu tadi hoji ma se kaino 400 ta oiba mana traga 500 am oidine ba adu ani se makta apik pick abani na 400 lo bi rane mai rounding off se 400 ta re ko shijo hoji magi answer se 68000 oiba ma 6800 oiba ma 6900 oiba ma oidine mai matung 32 se kaino 50 de pi ko adu apik ko 6800 se ta ne answer ko smine to bane mathang da koi hoji to doi se Roman numbers ko Roman numbers se koi hana se tum 20 30 bo dum khang ya tare ado koi je anu lai je kaino 50 ko 50 is na l ni ko adagi 100 sina kaino century si ningsing bai ko 100 ki yam lai ningsing bai mong je si yoi ko ma century de ningsing bai dana adagi 500 sima lai ni ko 500 sina d ni ko adagi 1000 sina m ko sappi m ko si jing khang bi tare jimpa pu bi tare ko sidi 1 yidi I sina 1 oi ni ko 5 ne d ni 10 ne x 50 ne l 100 ne c aduga 500 na d 1000 na m 2000 na kai ta di 1000 ji m ne 1000 ji m oi bani na 2000 di m ani ira ne si ka ma shemai no ta la ki ko 1800 ha ba se ko na 1000 plus 800 ne 1000 di m am ibira ni ko ire to m am 800 si su kai dare ko na 500 plus 300 idine 500 di kai no d ni ko d m ibire to 300 di kai no 100 100 100 di sine na tra 100 de c home mana er ko smile re aduna ko na option option hai
question တꯧဒီကန်စီဒါဒမ်ဟဖက်ပေါ့50 L လိုက်ကြတယ်75စီကမိုင်းလိုက်နော်75 habise akhona 50 ne dagi 20 ne 5 amane sa ei ko 50 di kai no 50 di L ni ko adu 20 di 20 ju 10 han i ni ko adu x len la ni ko the 5 di b adu di L x b ya ko smana 501 501 ko 500 di d ni ko d ji 500 sakra bani 1 di ama khata ni tra I am a bien smana 707 ji tau ji ko aru ru bi ha be yin ji 707 have se 707 have se khona 700 700 ibe 700 ke like dia ma ji 500 200 and itu ni ko 7 idi 2 le jabe 200 ji jo mo ke dore 100 100 ne bi de 500 ti ibi ro ji lai ra bani na d 100 ti kai no c 100 am c de c lo re 7 ti kai no b 2 2 1 1 sure mane answer ko ya ko smana ko ji question kro hoche okay roman number se asi roman number otho ha bani si kai no x ti 10 ni ko si di 1 1 ata 2 de 12 tare ko answer se smana si di l ji kai no l ji 15 ni ko ate tare ho ji si je 50 ni l je x ne 10 ni ko atare 50 plus 10 de 60 sorry 10 60 le 60 kai no bh1 de 6 ni ko 66 ta ne the answer sidi x 20 le mamang de wa I am ha pa bani na si sem bagi ta hodre ne akoina 10 ha ba masing de akoina somjakhiba ko 11 12 somna kan ni na mo 9 ai den lak tu ne aga ma ge si 9 sem ba se 10 de sem ka ne 10 gi 10 irani aduga ma ama hande dana ama di 1 ai na tra smaina suna hengali ko suna kanana kada bu chatpa ama katang chatpa suna kanana ani bu chatpa ko dagi 11 ha kanda sa 10 plus 1 ni 10 1 12 ha kanda sa homework chatto ni sorry homework chatto ni ko 12 13 14 yo udai di ka dora 15 de mu lawra ne sa chapa ne yeso sa 10 yo ba mu 9 mang law ko si ai chi di kana no 5 ti law ni ko 5 6 7 adu yeng si hoji exercise taw matam da hoji yengo si 1 9 si mamang da le ko adu tadi 10 de 1 khatuk tu ne 10 de 1 khatuk 9 ta dra 9 si bi ro si di l de 50 ni ko adu ga x akhum di kai no 30 ni ko x am 10 ni ko adu tadi si kya ta 80 ta si di x di kai no l yawi ko l de 50 ni mamang di x lai bani na kai no mamang lai di khaidu ya bani yang khaidu pi ro 40 ta plus b di 5 ni am tunda I am di matung lai ti si lai bani 1 6 46 ta answer mathang da x c 1 1 c de 100 ni ko mamang da lai ta di khaidu wa bani x di 10 am khaidu pi ra ni ko 90 ta aduga sidi ahum di 3 natra 93 sidi am lai gre 7 ta b di 5 ni matung lai ti si lo bani 2 sa sidi sidi sa tam di yawe 100 ko l di 50 ko 2 2 ji kai no 2 ni ko 1 1 I ji 2 ne di 52 sidi l di 50 ni ko matung lai ti si ni ko 10 plus 10 ni 70 le I di 1 71 mai da hoji masing namu yeng si ko 37 ni ko 37 ha ba se khona 30 plus 7 and 8 ni 30 7 ji jamu ke dore 5 plus
ꯑꯗꯒꯤ 7ꯒꯤ 2 ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯁꯨ 1 + 1 ꯏꯗꯣꯏꯁꯤꯀꯣ 30ꯗꯤ x ꯑꯍꯨꯝ ꯏꯔꯅꯤ 5ꯗꯤ b ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ I ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ 45ꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ 40 ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ 50ꯗꯤ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 50ꯗꯤ L ꯅꯤꯀꯣ 10 ꯍꯟꯊꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ 10ꯒꯤ x ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 5ꯒꯤꯗꯤ b ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ 90 ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ 100ꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ 100ꯗꯩ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ 100ꯀꯤ c ꯑꯃ ꯏꯕꯤꯔꯣ 10 handa अ 10 हंड्रेड 10 एक समा मांग दिबिरो अच्छी ते कोइना बिही सी ले जगरे को सिम हा पूरा बने सुमाइना 51 दी इरा लारे 50 की एल अमा लेरे 1 दी I सुमाइना 64 जी कइना 50 + 60 50 60 सोम लेबनि न तिसिन दे नत्रा 50 की एल ले जरे अदुगा सी 10 हेन बनि को 10 हेलबनि x अमा हापिरनि 4 दी कइनो 4 दी मु 5 ते लौदनि ममांग ले aduna mamangda 1 am happy I am happy ro adu b 74 d ke tare x aduga ani hen 10 10 hen banina 50 plus 10 10 20 ko 4 d ke tare som su yaw gre b mamangda I 19 d ira lare kuna 20 ki mamangda span low de ni ko next mathang da 88 88 d ke tare 80 have po che 50 de low de ni ko 50 60 70 80 50 de l ko 80 de ahum hen ni tara ahum hen ko tara ahum iro x ahum 80 ke tare b x sorry idan I la b I ahum 5 ke dira la b ko 23 di 20 an ibirani aduga 3 amu ibirani ko 20 di kaino x ani ni aduga 3 di kaino I ahum ni yana ko sumana next mathang da write 73 as Roman numeral di UI ko adu tade hoji 73 habani adu tade 50 digi 60 70 lebini adu som chatne ko 50 di L ni 60 je 10 ani heli ko adu x ani hapiro adu 3 di kaino I ahum x LXX silere option B next mathang da write this as number in UI sidi kaino isi x t ni ko aduga sidi 9 ni ko 19 ako na 19 ni kana to soire ko 20 di low re si asing mo kaino ta da ni si laite soire 19 di 10 di low da 15 di low da aji si answer mak sini ko x I x sana ina na ira miduna sine sidi lay yana sidi laite ko 9 sidi 10 19 yare ko sisu oigadabne ni sorry mathangda lore wale okay number this in Roman number UI 2185 adudi ngasai 2000 gi de laite akoina 1000 plus 1000 ni ituise adudi m ani la ni ko m ani yawre loina mathangda 100 ki lei ko c ni lang tuise c yawi ko m ahum mo bisima oiroi ko si ma answer la le ade 85 ti mu kai dore 80 have se 80 have se kai dore 50 plus 10 plus 10 plus 10 50 di kaino L ni ko ade thang de L ani
next 10 ahum oibanina x ahum laani ko x ahum laani aduga last 5 mo wali 5 de b laani ko adudi mmcl x ahum ko si mo oroi x ahum ko si 6 na loy ko 5 sila next okay no last question in numbers this if digit 7 and the 5 interchange their place the difference between the original and new number original number is 9 7 5 8 0 aduga new number di kana asi interchange taw habani 7 and 5 ko che the 9 5 7 8 0 si difference between habani ko khado na ro 0 0 cd 7 5 2 8 1 8 0 0 tare suman taruga hujik class 10 number system lo shile ko mathang da HCF LCM la ani ko mathang ki chapter hai tare HCF and LCM thank you ma'am channel asibu subscribe to simbiramo question hangning wala tari comment da ibiramo ko thank you